Hello mga Uragon, mga beshi, mga bahay. Welcome back sa ating channel. Ngayon, araw ng linggo, pagaling sa trabaho ay didiretso naman sa court, sa basketball court. Maglalaro na naman ang Mahajar Boys at Alcumra team. So abangan nyo guys ang laro. Nandito naman si Uragon, magko-commentator. Abangan nyo ang full coverage ng laro. Okay? See you there mga Uragon. So ayun guys, bibiyahe na kami. Punta namin sa Alcumra. Alcumra team, antay kayo dyan. Kita-kita tayo, okay? So ayun guys, mga Uragon, mag-uumpisa na ang game laban ng Mahajar Boys at Alcumra team. Okay? Diba yan? Inbounding the ball si Gentirone. Gentirone to white jersey. Sino bang pala nito? Ayan. Kay Bimbol. Yun, wala. Foul agad. First foul. First game foul. Same ball, Inal inbounding the ball. Inal to white jersey. Sino bang pangalan niya? Ayun, nag-drive, wala. Rebound ni Priagido. Priagido. Ayun, patulog-tulog si Mr. Oiram. Turnover. Ayun na, ang bola. Nandun na kay Mr. White Jersey. Ayun, pinasa nakuha ni Pascolado. Pass break kay Mr. Oiram. Mr. Oiram, wala. Priagido. Easy shoot. Priagido. First score for Mahajar Boys, Priagido. Yan, Gentirone, nagdi-dribble ng bola. Si Gentirone. Gentirone, pinasa kay Inal. Inal, trying to shoot. Wala. Nakuha ni White Jersey. Wala. Gentirone, jump shot. Oh, pinasa, Herme. Oh, ayun. Score sa Alcumra team. Ayun na, si Priagido, nag-dribble, nag-drive. Wala. Na sa palpal ni Inal. Ayan na. Pascolado. Wala. Mr. Oiram. Yun o. First point for Mr. Oiram. Inbounding si Inal. Inbounding the ball. Inal. To Tiboy. Black jersey. Binigay. Kay long hair. Ayan si Gentirone sa ilalim. Wala. Rebound by Pascolado. Pascolado. Si Pascolado nagdadala ng bola. Ayan, binigay kay Omar. Back to Pascolado. Wala. Nakuha ni long hair. Nag-rebound si long hair. Ayun na. Nasundot. Ayan. Long hair. Ayun. Omar. Hinaharas ni Omar. Wala. Rebound by Priagido. Priagido pinasa kay Mr. Oiram. Jump shot. Mr. Oiram. Yes! Pasok. Aba, gumagana ang kinalabaw. Ayan, si Tiboy nagdi-dribble, nagdadala ng bola. Tiboy, ay pumasok libre, wala. Nakuha ni Bimbol, wala. Bimbol again, wala pa rin. Nakuha ni Tiboy to long hair, wala pa rin. Kanya pa rin kay Tiboy. Ayan, ayan, wala pa rin. Rebound by Priagido to Pascolado. Pascolado, layup. Easy lang, mga kaibigan, easy lang. Ando na ang bola kay long hair, pinasa kay Bimbol. Easy to Lotto. Bimbol 2 point. Mr. Oiram. Ayan, nagdi-dribble ng bola si Mr. Oiram. Mr. Oiram, pinasa kay Priagido. Ayun, kay Hermi. Hermi to Mr. Oiram. Jump shot. Wala. Rebound by Priagido. Wow, natapalan. Ayan, Mr. Oiram, jump shot again. Yes, sir! Point for Mr. Oiram. Ando na ang bola kay Gentirone. Gentirone, nag-drive. Pasok! Gentirone, point. Mr. Oiram, pinas break kay Pascolado. Pascolado, yun, nag-easy lang. Pasok! Point for Pascolado. Mahajar Boys. Another point. Long hair to Gentirone. Gentirone, ayun, pinasa Tiboy. Wala, nakuha ni Hermi. Hermi now. Ayan, binigay kay Pascolado. Pascolado, ayun, nandun na si Pascolado. Andun na si Umar, ang bilis. Harangan, ni Umar, hinarangan. Ayan. Priagido. Wala. Priagido ulit. Wala pa rin na rebound. Oh! Priagido, yun. Mr. Oiram. Yun, oh. Wah, grabe ginagawa ni Mr. Oiram ngayon. Mia. Tiboy. Shot. Ayun, oh, bumawi. Pasok, score. Team Mahajar. Ayan, si Hermi now nang dribbling the ball. Hermi, pass to Mr. Oiram. Sige, Mr. Oiram, ipasok mo nang ipasok.
Ayun. Mr. Oiram, ayun na si Mr. Oiram ng jump shot. Wala. Ayun, nakuha ni Priagido. Priagido. Oh. T-Boy, ayan na si T-Boy. Nagdidribble ng bola. Ayan, si T-Boy. Pass to Gentirone. Yes, sir. Okay, inbounding the ball, Mr. Oiram. Oiram to Hermi. Hermi, back to Oiram. Oiram, jump shot. Wala. Hindi umabot. Ayun na. Ando na si Gentirone. Tumatakbo. Hinabol ni Omar. Ayun na. Hermi again. Dribbling. Hermi. Pass to Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayun na. Pinasa kay Priagido. Priagido. Pasok. Points for Priagido. Ando na ang bola. Kay T-Boy. Pass to Gentirone. Gentirone. Ayun. Gentirone. Ayun. What? Oy! Mr. Oiram. Ayun na. Mr. Oiram. Pinasa kay Pasculado. Yes, sir. Score. Pasculado. Inal. Si Inal. Ayun na. Si Inal. Nagdi-dribble. Try to shoot. Inal. Wala. Follow up by. Timbul wala. Rebound by Pasculado. Priagido. Priagido to Pasculado. Again Pasculado. Yon. Pasok. Pasculado. Ayan na. Long hair. Dribbling the ball. Ayan na. Si number 10. Long hair. Number 10. Oh! Foul by Mr. Omar. Foul. Inbounding the ball. Inal. Inal to number 10. Ayun. Vince Jason. Number 10. Binagay kay Gentirone. Gentirone. Ayun. Ayun. Pasok. Gentirone. 7-9 ang score. Ayan. Hermi. Dribble the ball. Mr. Hermi to Mr. Oiram to Pasculado. Pasculado to Priagido. Mia. Score Priagido. Ayun. 10-7. Change position. Change court. Ayan. Sige, inbounding again. Mr. Inal. Inbounding the ball. Inal to number 10. Long hair. Ayun. Pumasok sa ilalim. Yun. Easy. Pasok. Alcomra. Another point by number 10. Pasculado. Nagdi-dribble. Ayan, pinasa kay Hermi. Trying to shoot. Hermi! Point! Ayos, nakapasok ang hagis ni Mr. Hermi. Ayun na. Pinasa kay Inal. Ayan na. Inal to Gentirone. Pinasa nakuha ni Priagido. Pasculado. Yan, si Pasculado. Hintay ng ka-teammates na bumaba. Pasculado to Hermi. Back to Pasculado. Ayan. So, Mr. Oiram. Yun o! Malupit. Yay, number 16, Mr. Oiram. Daming ginawa ni Mr. Oiram. So, ayan. Inbounding. Gentirone to black jersey. T-Boy to number 10. Jump shot. Wala. Ayan. Si Priagido to Pasculado. Pasculado. Ayan. Pasculado now. Pinasa kay Omar. Nag-jump shot. Omar. Wala. Lampas. Ayun. Nice. Uy. Ayan. Inbounding bimbol to T-Boy. Mr. Boy. T-Boy to Gentirone. Ayun. Gentirone to number 10. Yun. Pasok. Score. 12. Ayun. 9-12 na ang score. Lamang ang Majar. Pasculado. Lampas. Turnover. Okay, back to the ball game. Gentirone to number 10. Vince Jason number 10 to black jersey. Yes, sir. Pasok. 10-12 ang score. Pasculado dribbling the ball. Pasculado nagdi-dribble ng bola. Pasculado to Mr. Oiram. To Pasculado. Ayun. Good out. Ayun, Hermi. Pasok, score. 13-10. Ayan, Inal. Dadala ng bola si Inal. Ayun, wala, di pumasok. Nakuha ni Hermi ang bola. Ayan, Priagido. Number 10, Priagido. Pinasa kay Pasculado. Ayun, pasok. Ayan na, ang bola, number 10. Number 10. Ayun na, number 10, Vince Jason. Ayun, Omar. Ayun. Turnover, Majar Boys ang bola. Inbounding the ball. Pasculado.
Ayun, Priagido. Ayun, pasok. Priagido. Black jersey, dribbling the ball. Ayun na, kay Inal. Nakuha ni Mr. Oiram. Mr. Oiram. Tulo, upat, lima. Mr. Oiram to Hermi. Woohoo! Wala! Number 10, nakuha ang bola to black jersey. Tiboy, ayun na. Gentirone. Balik sa black jersey. Inal. Wala, nakuha ni Priagido to Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayun, wala. Hermi. Ayun, binalik pa. Wala pa rin. Ayan. Black jersey. Inal. Wow! Pasok, Inal. Ayan ang bola kay Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayun, hinagis. Pascolado, nakabang sa ilalim. Ayun, pasok. Score, 16-11. Ayun na ang bola kay Inal. Si Inal, didribble ng bola si Inal. Nagliap! Wala! Nakuha ni Priagido. Number 10, Priagido. Ayun na si number 10. Priagido binigay. Iniwan kay Pascolado. Bigay kay Hermes. Sinyot! Wala! Nakuha ni Priagido. Priagido again, number 10 to Pascolado. Ayun. Umar, ayun si Umar. Nakuha ni Gentirone. Gentirone. Inarangan ni Umar. Ayan na si Gentirone. Ayun! Inal! Pasok! Inal! Agay! Ayan. Mr. Oiram, dribbling na ball. Mr. Oiram to Priagido. Trying to shoot, Priagido. Wala. Nakuha ni Tiboy. Ayun na, ang bilis ni Gentirone. Tumatakbo. Ando na, black jersey. Nagdadala ng bola. Trying to shoot. Wala. Nakuha ni Mr. Oiram. Rather, Mr. Oiram. Jump shot! Wala. Nakuha na number 10. Number 10 now. Pinas break. Kay black jersey to Gentirone. Easy to Lotto. Ayan, pass break to Pascolado. Pascolado now, trying to shoot. Wala, rebound by Inal to black jersey Tiboy to Gentirone. Wala, nakuha ni Pascolado. Pascolado now, dribbling the ball. Ayan, si Pascolado, binigay kay Omar. Woohoo! Omar, point for Omar. Ayan, nag-dribble. Red shirt, bing ball, pass to Gentirone. Gentirone now, nagdayon. Iniwan kay Inal. Paso. Ayan. Ayun na ang bola kay Priagido. Si Priagido na nagdadala ng bola ng binigay kay Omar. Ayun si Omar. Wala. Foul down. Ayan. Si Omar. Score 17-14. Lamang ang Majar Boys. Inbounding si Omar. To Mr. Oiram. Wala. Nakuha ni Priagido. Wala. Pascolado. Oh. Loose ball. Same ball. Okay. Inbounding. Pascolado to Hermi. Back to Pascolado. Pascolado. To Mr. Oiram. Wala. Nakuha ni Bimbol to number 10. Number 10. Pinasa. Ayun. Inal. To Gentirone. Ayun. Pasok. Gentirone. Mr. Oiram. Ayun na, ang bola, hinagis, pinasak kay Pascolado. Oh, nablakan. Nakuha ni Priagido. Priagido. Pasok. Inal, inbounding the ball. Gentirone. Ayun, pumasok sa ilalim. Ayun. Si black jersey. Gahanap ng mapapasahan. Binigay sa number 10 to Inal. Inal! Wala! Ayun, no? Pasok, Gentirone. Oh, yun. Inbounding now si Mr. Oiram. To Pascolado. Trying to shoot. Wala. Nakuha ni Bimbol. Bimbol nagdadala ng bola. Ayun na si Bimbol. Red shirt. Bimbol. Binigay. Inal. Yun, no? 18-17. Ayun. Ando na palang bola. Si Tiboy. Wala. Nakuha ni Tiboy. Ayun. Nang shoot ulit. Wala. Kanya ulit. Yun, no? Wala. All. All ang score. 18-18. Inbounding, Mr. Oiram. Mr. Oiram. Binigay kay Pascolado. Back to Mr. Oiram. Ginam shot. Wala. Nakuha ni Umar. Rinagis. Wala. Ayan na. Si Bimbol. Red shirt. Dribbling the ball. Ayun na. Inal. Yes, sir. Pasok. Score for Alcombra. Inbounding the ball. Hermi. To Gentirone. Gentirone Roger. Si Ka Roger. Mr. Oiram. Ayan.
Mr. Oiram, jump shot. Yes, sir! All 19 ang score. Dito ng laban. Magagaling. Black jersey dribbling the ball. Number 10, Vince Jason. Ayan. Oh! Foul, Omar. Ayan. Number 10, to Inal. Inal. Wow! Pasok. Inal. Ayan na. 2019 score. Warning last. Last na ang Alcumra. Wow! Congratulations in advance. Baka naman. Advance na yan. Inbounding the ball, Mr. Oiram. Omar. Mr. Oiram. Ayun, Omar. Wala. Pasculado. Wala. Ay, Gintirone. Ayan na si Gintirone. Ayan, si Inal. To number 10. Number 10. To Gintirone. Back to number 10 to Inal. Ayan, bantayan nyo si Inal. Shooter yan. Ayan na, Gintirone. Man to man yan. Ayan. Black jersey. Oh, Inal. Wala. Oh. Turnover. May chance pa. Mahajar boys ang bola. May chance pa. Makahabol. 19-20. Ayan, Mr. Oiram. Nag-jump shot. Yan na. Ayan. All ang score. 1-3 daw. Ayan, inbounding Inal to number 10. Ayun, nakuha ni Omar. Omar! Bilisan Omar! Layo! Ayan! Inbounding Omar. Pasculado to Hermi. O, Paul daw. Inbounding the ball, Hermi. Pasculado to Mr. Oiram. Wala. Ayan, again, Mr. Oiram. Wala pa rin. Ayan o. Nakuha na. Gintirone. Gintirone. Number 10. Wala. Mr. Oiram. Jump shot. Wow! Turnover again. Ayun na ang bola. Gintirone. Ayan, Gintirone. Ayun, black jersey. Ayun, Inal. Wala. Omar. Oh, Pasculado. Ayan na si Pasculado. Ayan, back to the ball game. Inbounding Oiram to Pasculado. Mr. Oiram. Wala. Oh, nakuha ni Inal. Okay, back to the ball game. Inbounding Inal to black jersey T-Boy. Ayun, binigay sa number 10. Number 10. Back to Inal. Inal, sinyot! Wow! Ayan, turnover. Majar boys ang bola. Mr. Oiram. Ayan, Mr. Oiram. Inbounding to Pasculado. Ayan. Back to Mr. Oiram. Wala! Agoy. Turnover. Okay, inbounding the ball number 10. Vince Jason. Ayon. Inal. To Vince Jason, number 10. Ayan. Gintirone. Ayon. Inal. To black jersey. Ayun. Wala. Nakuha ni Priagido. Foul daw. Ayan. Mr. Oiram to Pasculado. Pasculado. Wala. Ayun. Nakuha ni Inal. Ando na si Inal, tumatakbo. Ayun, Inal. Nag-jump shot. Wala. Nakuha ni Omar. Ayan na, Omar. Pascula. Mr. Oiram. Yan, Priagido. Oh, foul na naman. Inbounding the ball. Omar.
Ayun, Pascolado. Mr. Uiram. Wala. Ayan, si Uiram. Oh, nakuha ni Inal. Si Inal. Ayun! Inal! Woo! Pasok. Ayan na. Nanalo ang first game. Panalo ang Alcumbra team. So, tapos na ang first game. Ang tagal ng laban. Ayan, so panalo nga sila mga Uragon. Abangan ang second game. Dito nagtatapos ang first game ng laban ng Majar Boys at Alcumbra team. Panalo ang Alcumbra. Okay?